So guys, our generation need to take photo before we eat. Bukan baca doa selamat lagi. Doa selamat, doa makan. Ini pepper sekali ambil. Dah tak makan, ni dah tak makan, dah tak baca doa lagi. Kena ambil gambar. Setengah sehari. Ini dah tomato ya. Okay. Ini dong aku seal pun keluar. Shit. Tapi anak kena beli yang itu lah. Apa beli? Cepat. Hidung kau lah. Hai, ada bulu eh? Ada bulu. Hei, gerak. Gerak. Oh, take video. Wah. To show people. How we are happy without them. Make sense. People apa? Okay, Bukan bye. family.